Sri Biren nang haiba mahasi kanano number 1 ay hamninga. Who are you? Nang kanano. Nang sekari oiri Manipur gi. Chief Minister ama haiba sir. Chief Minister ama ki function karino. Constitution na piri ba power the Chief Minister ama kari to yai. Haiba sing nasa khangat mahasi koi ki lamlai ma ongnar ka choron pharo lon mami ka chak mana re odisa. Mana pai riba Chief Minister su riba Home Minister su riba mana magi makha da riba Intelligence Department na khatara mga pau pirak tre haidana prajada appeal to bungam mi base. Who are you? Senior analyze nang Manipuri kari oige kai moidre. You are nothing. Nang kari moidre. Asen ba dunia ina haijari se saubi ganu bondhu. Chief Minister ama oibata na tana Home Minister su pai riba state amagi Home Department ki makha da ba Intelligence Department na khatra mga pau pirak tre ne haidana prajada tamisna di kari kanaru ni tok tho kande. Nungai na yung tanah sana sukolero. Loy ba tare Manipur loy re husi. Amisana ama muhay man ama muhayjan. Sahi mga thatra ma pun surab se Manipur ki sukari no khangde moy. Amisana ka sai hanna nahi na re kari hai han han bada man Manipur da me gi tang kun ga ma pandala aga jun gi tang wan halamda gi press conference tamar kari harame Manipur da thoi bi su se masidi maitai na schedule tribe demand to badagi High Court of Madugi recommendation about setter of Tau Hybado, Madu Hybadi Tobalani, Adon the Mukman Hirame. Ade Karalega, July the Hogiba, Mamangi Chagi, July the Hogibadumba, Session the Parliament Session the Kari High, external aggression, Masima Parliament, you could Yabu Tobuni, and higher. Naranga Namukari Hire, Masidi Dharmagi Oiba, Aduga Tayatagi, Mapangi Kari Amatanate. Kuki ga maitai ga jati ani ki marak ta thokpa crisis ne na ama haire Sri Biren na kari hai intelligent fail oi badagi rang thokki bani hai ai khoi masen haijan na badagi thokki bani hai Congress na yon thom badagi thokki bani hai external aggression ne amu hai then schedule tribe on gi hai na ina recommend to ru bagi to bani na amu hai version piri bam hoi gi ngang bu ha se amata mana te hai da hai ro ga na kari hai 24/7 pau phaunari hai Shri Amit Shah ga Narendra Modi ga 24/7 means 24 hour nungti ki telephone pau phauner ga control tawri hai badu gi khudam lai ba biren amangang ba Amit Shah amangang ba se biren da question tawni ga